wari sari si kana kana no hai bam change ko ane nang ai number one peace talk ai do adu si don't call it a peace talk si peace talk I know wari ko peace talk ga di stakeholder to play even akoi gi miyam ni mutsin na khalai ba MLA miyam ra so akoi gi party ko te na sa asi broad base rom chang fini ba peace talk sigi sidi ai na ta ba pau de ko moi gi ruling coalition hai tare ase BJP degi NPF moi gi sarkar laingak te yawi ba moi gi mi khar kauraga meeting to bune ba across community ko kangmum na si kuki mai te wai sana ba hore ta je kuki mai te na te NPF yawi sidi natra ana aina moi gi hujiki laingak pai ri moi gi coalition hai tare party ko BJP NPF moi gi MLA khara cutting across community ko loina community mayam da yaw moi gi ruling da lei ba laingak sagon na ri ba moi gi political party gi mihut MLA kangbu ma kauraga wari saba hobane ko don't call it a peace talk moi masen aina de halagi interview da high level one Prime Minister should call all his MLA and make them sit down and talk. Government should speak in one voice. Guys, I don't mind to tell you national media way forward. At least my sarkar pai balenga to voice ama khatang ho mam change ba cookie ke cabinet ani ma separate administration union territory haini adegi sona kan le hori ba cabinet minister ga chief minister na mo piro ye mo haine di mo gi online nga te ya ba se makon am tang thok tre ba mari multiple voice nam to mi onda confusion thole da tamam na le na mi onda ko kari no sarkar no position je kari no je manipur government di position je no hai nga maklab ne ba natro kaino the cabinet minister am na tugai ne am cabinet to from tugai ga de cabinet na position am low do na and moi mam hana moi ge ruling kam je unar ga wari sa de wai ba mu gi step dai di koi re ba prime minister na kawro moi je wari sa na dam na voice am tang thola kan da du na tra di lenga si oi ma choi da lenga pai ba moi ma chen ba da voice ma na dam ni na hai du gi to ga dam ni hai du gi muk tu gi oina di I welcome ko aduga sina ko gi peace talk ni hai ya ro aduga adu erga di ko gi legitimate representation ko gi party gi members digum chok thok ke ni stock ko gno hai bai maram chi kai na da moi ruling khakta gi coalition gi ko moi gi sarkar pai minor myam gi gatan to ya ro ko gi myam gi representative oina kare iba mi congress party mayam chok si khakta na tan sung MLA si wang ma la la kan stakeholder ko mayam su madugi layer changa kineba legitimate na sidi moi masen hana pullo ya da ba moi on sarkar tribi dam ta thok ta bne ba ha ya leipak sigi machet tai na ta sarkar ma sa ma ku da machet kai ra le ram na tro separate administration UT and cabinet minister ani na ngang ani cabinet minister na du PBR ro ese sarkar da dum ya na da le na no masen unana ba ma hana wari sa ba mam change no at least one voice oi wa ne ba na nang ga ri sa adugi muktu ne na ui ba ino ko and peace talk and between Kuki and Naga wari saba hore peace talk hore achi aran ba framing ne cha highway this Kuki Naga talk na te si natra ani peace talk na te si moi sarkar am na na phamina gom thok pa ikai ni ngai ne marom da di moi ma sense dai si moi ge party leader kai na state amo jabagi party unit leader ni sarkar am gi luching wa CM gai le ni kauraga unaba ngamaklam ne ba natro sida chatna district headquarter da cabinet mifam famena chatro amai chalaga de khata du chalo dana mapan da ro guwahati da famina ro ya moi masen initiative masagi agency maning tamba masagi agency ya di moi agency of the gadam ba ngamdrabani na ko chasu su bai matau ta ko ni na third intervention ama government me changa ine ba changa na tro cha aji ikai ni ngai na du tawde ya da bai ne ba se adu ai amadi ai ngang sum ta ba pau dai ne ga ji cabinet minister MLA elected mayam kauraga home ministry official naga tawga sinbo ramadi fakta ne base mi usitaba gumo une bako kana na chair to goino na ina pe hangda Amit Shah da prime minister di tawai khamge do ne ko home minister de la e bam di ta e ba pause are in ma se home minister gi je de ko home minister gi initiative bo ngani ko mana chair to do ra ha bisu clear oi de nganang bo na ta ba pause ko aduna ta Amit Shah masa yaw do su minister of state home no chair to do ra na ta ga chumne gi bureaucrat sin to do ra di ai mo ta di usitaba ne long ne bureaucrat na mi gi
elected member MLA yaure dagi minister su yaur pe yai moi kana chapado ko aduna appropriate or the political initiative ne hoina tau tai je adu moi gi masen marak ko da ba bureaucrat na deal tawraga di people mam sokani ko ai sum yeng se so let's see comment tawk du yeng se moina niyom chungna tawraga attitude su udoni adagi hoi mu unna bagi do ice breaker gi ta moi masen amdi tawba but en mina amu chanjan haijini kuki maitai wari sabane na haibe lan gane mise ko haibum tokte pistok haibe su lan gane ba moi masagi ruling party amusin coalition moi partner mayam dugi no phamina bam ni pham masa ma to ne initiative lo do ngam da bagi mi third person intervention changak pa ne ba ba adu asi ne adu bo at least something is better than nothing I will tell you at least wari chanaba my pham jana wai sab du how we do adu budi one step I tare